waishilizi watukufu wa radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa shabakatil internet ya Ntosa, na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu garimni kaoni hawa jimla ifumao haruma ensi ya hatu vonyoti mridungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Comores Tosa na salam hoju ya hanyu, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente waishilizi watukufu wa radio Nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omji wa ikoni hata nabaha ubaki domja ezi wahe lesiwa langazija hetarehi nemila ya shikomori enamna ya kansi ya sirkal ya mando ya hensinu de sirkal ya awarehem wangalizi de sirkal ya awarehem sedalin faume yodo sirkali ya mando ya hensinu de sirkal ya sedalin faume mbaba wa Said Ibrahim mbaye wa Sedali Kemal yodo sirkali ya mando ya hensinu harme tarehi ya hensinu omjiwaezi wa he ngazija ikoni jabal e palais royal imana de beti salam ya Sedali mfaume lubo kabiri jeho ele baraza la mawakala la hensinu ya handani la hensinu la handani dohongazijani wabishioni e gendarmerie ya taifa ne polisi ya taifa le jumba la mwando la hao la hensinu lubo pala matso ho gouvernora ya mwando le jumba la gouvernora la mwando la hensinu lo hamba do wakazi ye fortaleza lodo jumba la he wilaya ya he prefecture ya he zengazija zonfukare Sedali mfaume ya hansizo e majumba ya he administration ya mwandu ya hensi inu ya he capital bimana ya homjaezi wa he ngazija ikoni jabal zomnyezi mngude yafanya haja hamanda we zaudi harumalesi wala maore ya hansi wa ukayodo kapitali ya mwando ya he masiwa ya Comores ya he daula ya Comores zaudi emiva ya kisiasa ne mabadiliko ya kisiasa yaja yalekeza ya ukai kapitali ya he Comores ngela wao zaudi ijemoroni hitlafizi nji za kisiasa za njabwa Buhari yabo ikao ngizona lien bimana ngizona ngilaka baina ya ho lesi wala maore ho henda zalo la ngariyo wazungu hata sababu de kapitali ya hatu ya mwando zaudi baraka weyarengwa yabe wa moroni. Hal kadhalika e kapitali ya henga zija yika ikoni jabali hansi wanidobi Sedali mfaume
ilawa yabo hezama ne siasa ne makati hija moroni yabo moroni lelo kaisi kapitali ya henga zijangio kapitali ya he masiwa ya he daula sha ikoni jabali he tarehi ihansi ukawodo mjayezi wa mando wa henga zija habo kuna ujwa hambaba mbao watsina ya ikoni iso de namna Mwenyezi Mungu yafanya. Kuna ujwa hamba nsujini, kuna ujwa hamba itsandaya watsine nsujini, kuna ujwa hamba misamihuli mjini, ani bimana emisamihuli watsine emisamihuli mjini, kuna ujwa hamba mbude watsine nsaweni, kuna ujwa hamba mahame watsine mbeni. Iyo mishinzi ya kaansi ya kikomore maususu da harumale siwalangazija wamjaezi wahezi ngazija zomfukare uhamba ikoni jabali wamjaezi mhuu wahele bavuku jitukufu la hensinu uhamba fumuni ngome yabo wahea miji ya hezeinya zondaru ikao yokeji ulabishiha iti bahanu fulani maususu eke ikoninge la wao yo ulabwa bonsi de juunu wangazija ekensu jininge la wao yo ulabwa msujini zozonti pia iyo mishinzi ya he daula ya kansi ya he mila ya shikomori wafufuni walawa nengazija shakablia ya ukawatende walabwa nengazija watende walabwa ni waikoni nebandao ngengazija ija ikau konfirme ezilabo za wavuvuni aweke vuvunire jei abwe atende ya rejeza yevuvuni yode bambao ne bambao kaina ujo uvumbula wasinekoni Muhammad Hamada Mboreha notable mhuu wa homji wa nsujini esiasa ngetezi wao nemila nganzo ikoni walawa vuvuni wareje ihosoni mwa uangazija ayoge jokirije buangazija yodemana lebavu la mitsamihu la haraya ezilavo za Muhammad Hamada Mboreha hosoni mwa umji wa ikoni haukawo mji ile bavu la mitsamihu liliroha haukayo de nyama taperusi waroha waje wajue izo Muhammad Hamada Mboreha ya zangwa hazifanya hosoni mwa mji wa ikoni ukahalaba wa mji wa ikoni emisamihuli ija ikoni ija ihara ya ezilabo hizo ehambu yemijio kume ya hambu iroha ija ikoni ija yamba karija kubali ezilabo zawa ikoni walabwani Muhammad Hamada Mboreha lelo yembwanku zelera rakanizo bantu waroha wasikoni waja wambia waikoni ya uka karija kubali ezilabo za Muhammad Hamada Mboreha ya waba kiwa mbude uka yaude mabavu matanu ya tanganya ye nyama tapirusa de hambu de bambao de mbude de misamihul de mbwanku yabonga riransizo mpira huo uangazija wa ure wasijojamba ukaisha bakatile internet ya lelo ijanji ya harme mila ya hatu kozi jo ujiri vanu rekaza mila rekaza dini
rekaza siasa, rekaza sport, de heini nrongozi joujiri harmenti ngari jouzanda. Rizambendro hau rizamenai. Lazima ritalazuzi. Rambeze fikreza hatu. Reshele zibari. Harma onkade uo ye jirma ya homjan sujini ne jirma ya homja fumbuni ne jirma ya homja ikoni emiji yoyo miraru harumwenga zija mzima ya wekangwa nzo ulawa izozana zikuhanza zirumishihe za kimila ngemiji yoyo miraru ijue ilawa yode tarehe yode mila wodo mkonsi waho wangazija hauka izode ze inyazo ndaru za hengazija engazija ikansi hainyandaru ziloka ikoni jabali wodo mjiwaezi wa hengazija wodo mjaezi wa henya matsapirusa yabo na mhunde islah barile mewa ziankiliza hatu abaha kazi tufikiri ndongo za inya na miji minene yenza wanadamu wenji na miji minene ya ufahari yabo tuloba hano wakomori waliyo wakomori ngwanzao maisha bora wakomori ngwanzao maisha bora ngwanzao mwenje daima almidrar ngwanzao msomo ngwanzao unono shakwatutaha mjibalio wa mzalihaniho msojitosha uwusawiri nezama za hazo sheka wandu wajangwareje yu harme tarihi haukaya tsitso na tarihi yo tsitso na lugha yo tsinti hata lugha ya hatu ya Shikomori imenyewa neze lugha za kinaswara rirendeha mametisi Shikomori shidanganyiwa omkonsi wa Shikomori uranganyiwa uraranganyizizi wa yensi wiyo ranzi raranganyizizi wa yensi wiyo ranzi hin maratha mai rajuhara yarithisha izo Mwenyezi Mungu afanya hari umbukasi maskini ensi ya hatu yonsi maskini karna utoshindana nizo Mwenyezi Mungu yafanya shaharmo wa usikini wa hatu engengabo uadilifu wahemba bititirulonio badi regionali saada shensi inu itimbwa kufuru ranziri renge istiklal tarehe 6 ya mwezi wa Juliet mahashiwi na majana shenda na mengomfukare na nsanu hata na lelo kabajafanshi haurahafu mwema wahe ezemali za hatu za he daula za jula za swari fulando rakana daula ndahafu kweli daula maskini sha engengabo uadilifu usikini ujo shashiziha izo litarajao rambao haini wakati wanu ya ukaya na wake nidhamu za kweli na wakaye nidhamu za kweli zitongezeye nsinge dingo hilawe harma yemifunguo ezikabaya zilio haukarifanya asizi banu ze asizi hizo sisi garambao ondosha bakati l'internet ya karijaziona ze faida za hazo sisi shabakati l'internet ya ze faida za hize asizi sisi karijaziona ze faida za hazo ngari zambao bayonu daima almidrar ngari zambao haini wakati nana dialogu inu ifanyishi hawa inu ngebiduri kentiri hadithi sha mimi nsuone faida ijoka uparhaniha amzambo mimi sana ngashkwe mwa nsuona ze faida zijoka uparhaniha van raili rejaka yangari ndao raji hose rijitunde rijuzise masuala
ema na hindini ito shinda rapuangayo abon suhara ya uka kabajafanyishi handrongo harmensi inulanzila renga istiklal ba ikade ma diplôme ya ungayo ma docteur ma professeur ma diplôme ungayo shesha puza hindi waadilifu rare jakalifanya mkonsi dialogue ya utaha rijijue eza rijiria hindi ni hata usiki ni utungwe hinda noenjeza mabadiliko ya hemaisha yendao hama mabadiliko yendao hama pihiro ngaendao hamwemweu mabadiliko mema ya maisha bora ngaendao hamwemweu ngaendao hama pihiro no ulimengu lelo ngwendo mbio yemanyesha ngaendo mbio maisha bora ngaendo mbio haini mwaha zenting ngazibadili haustarabu ha teknoloji handongo ndra hafu izozonti pia kartushindo shenkeza wodo mkonti na johanza ufanyishihe hema suala yao erirende uwarenda na yensinu ngari waronsi yo bahi rawe jaka wasahasama hazembi wazirenda harumensi inu wi na wake voti njema ndra hafu rikena raisi ujovotewa ya votewa wa Komori watike wizi wanyichaguzi wa voti izo mengoni mamada salavimu zielewa harma imikonsi ya hatu wi ngami d'accord era isi wa 2024 ganzo ya kubaliwano wana nchi pia haurahatifu na ukweli wakakweli waidi ya chagulano wa Komori izonga mi d'accord sha emihima miziro ile mawensi inu iladhimi kazi wa hobaoni tena harumai masuala yao ekeze sibu zizija ndrabo hujitenga ekeze sibu zizija ndrabo hujitenga maesk shirika kuu la dunia uka maesk narjomba ukaya maesk yemzima mengoni mwa c'est un état dans un état mengoni mwa mashirika ya hazi za baharini na urawataka za bidhaa harmansi nansi maesk yo shirika kuu kaulelo likolonize dunia mengoni mwa mashirika ya kolonize dunia lelo harme ya nkiba ya dunia lelo ija harmensi inu ihundu mkataba wa ufanya hazi harmensi inu isimbi kufuru isaidie Komoro wi shaisimbi kufuru irejeza wa usikini izidisha wa usikini wa hensi ya hatu maezi no wende zao bwaisa wambangu wendo zao na wende zao bwaisa wambangu wendo zao na wende wandu wenda ikama esk manaze kufuru harme tarehi ya hizi investigation lonizo ranzilo mjua maeski banuntiju kajarenda Komori nundo hairende na hatsimbi ema operateur économique hatsimbi ema bahazazi wa hinsi hatu kufuru wenji wa hao warengewa zemali wasikinishiwa hata sababu lele shirika la maeski ekale longo ambongo ndo zao nonde zao shawatende zao mana warenge ze penalite wakaurema ze penalite zao mabahazazi wa hinsi hatu wadhulumu ye mabahazazi wa hinsi hatu ze serikali za kabanu zonti pia zibulia wa udhalimu wa he maesi oele shirika la maesi sha ngarambao safara lelo inu kabla rawe jenda zao wafunga ezekoli za hawenda zao na walibe matajiri wa hensi hatu wa wayao haukanga abo jugement mengoni mweze jugement hizo za isaza twa muhono ni mahakama ya Komoro jadawa zinji maeski ya zihunda harume mahakama ya Komoro na zinji za saya yatsunda ushinzi kana ujwa izo ya hunda yarengeze mali hosono mwa Komoro izo yatsuhunda yabaleze mali za wana wa Komoro yende za na rejeze ze mali za wana wa Komoro minu de ze mali za dudu tainamor ze milioni majana mane za yare mwazo ne mahakama ya Komoro ikao dudu tainamor haladhibu ya liwa 400 milioni majana mane
nile shirika la maesk ye dudu harema penalite ngabi ni maesk ranzi maesk ya jaba nutiju e saidi wadani harema penalite ngabi za milioni mangabi nile shirika la maesk vanutiju ye shushu harema penalite ngabi nile shirika la maesk vanutiju kabati ba hazazi wontiju bana ufanyoze hazi za ubahi za bidwa na taka ya tsurema penalite nile shirika la maeski hosonwe mahakama ni namna ndeji zao maeski ngabo zidawa ya zihunda ngabo zidawa ya zitowa iso ya towa wana wa Komori walazimu waliwa ya walibe ngelazimu ya walibe nyinyi mahakama namfanyi hazi ya hanyu ndo namfanyi hazi ya hanyu ndo le shirika la maeski wasikadamize wana wa hensini haukaya kama eskende zahe kajaliba wana wa Komori wa ilo mingoni mwao dudu tainamor she serikali ya Faransa ngio yao waudu washemeleza wa etat de droit maeski ngujoliba zemali zaho wana wa Komori haukaharengezi nji harmentinu hafesidisha yentinu embabi ya ilo aona libe embabi ya ilo aona libe wana wa Komori haizo kabole suala la Fahardin yani kwa ufundi kao mimi ufundi huo nsujua hauhundu dahu weiwamba fundi Fahardin saidabu ufundi huo sizola ikoni damina njaparo mona harma palashi yongezima yalisomesa wana alifu b t f jim japaro Fahardin yemzima mengoni mwa wana walele shihandro harma mji wa ikoni hamaste na mjibaliyo wa adab humzal shani huwa hata ya jarohe vanu hinda miswiri mimzima mengoni mema fundi wa hahe na mreseve masu na mnikaze nzia zonti pia za mvuki sharmenti ya masu ni abale haili myaje harma mji wa ikoni ni Komori alhamdulillah kaja fashili harejeinro harma mji wa ikoni habala ilmu she ilmu iyo kaja paro inikamnu isoka uyonti pia haja hahundu ufundi wa Facebook imana hudosomesa Facebook numeni banu nona jana mdekuvre ukabala yeye ufundi wa hahe ngusomeso Facebook shaka ja paro buwa palashon babahanu ufundi iri ukubali haukahatsomo ye fundi sha ufundi uonga muhulambu wao ndo ya ukaya ha jitia hamu na huzuni ba azalinge president yo mengoni message nku ya ufundi wa hahe ya urumi yao doka ngena hamu na huzuni hata ngutoka hufa hata sababu bo azali ya lo president iyo katitengwe mbili iyo c'est la démocratie yo de haki ya hahe hamba Fahari hazabandro hamba hajojibi wa yake hunduniani yaone azali ne mrumshe no wana no haini mrushangirio azali ya muone yeye Fahari hazamba ya muone ye hifa ya jiwero yahe o Fahardin de hamba se kalma hizo hamba hindi sijojibi wa nione nike hai mimi Fahardin wa Saida Budu nike hai nione azali ne mrumshe noana nuwa haina mrushangirio azali ni mwone ye hifa ni jibiwe roho ya hangu mimi Fahardin wa Saida Budu yo hikdi yo vrema yo hen yalonio daina azali ne famia azali nuwandu wa shangiria we ezi ya azali haja ngamjwamba ngukazwa ndabu mini pour moi ngamjwamba ngukazwa ndabu shiatsongeza ya kazwa ndabu ndu Mwenyezi Mungu wae hauka Mwenyezi Mungu do uposheo Mwenyezi Mungu do uniko mndu utukufu ngukazwa ndabu hauke mwanamshi ajitale bwibwi ajitataza raone video ya hahe
gareli wao kaila montage. Sisi si majulungwe. Sisi de majulungwe wa fundi Jibril. Sisi ngati mwabiaoni. Sisi rilo Comores. Si wana rilo Comores. Sisi de majulungwe ya fundi Jibril. Sisi magonzi. Si wandu ribimao. Marifa na ndongo. Ngarambu wao kaila montage. Ekawe bo Yemdrumshe. Mwana mshe mtukufu wa Shimoroni. Wamba ukaya. Fahari dini haudrake, hata utama foto, hata amba utweze nguo, hata amba umtolele bele, umtole tijindini angalie. Eka kweli, izo haufanyiliazo. Yeze bari hindi ni ujitata zao. No hamba hulolwa. Hustehi kuja kubali, warohoro wati wa harumazina za mafoto. Mana hindi ni ujitata zao. Wende wakubali urengwa harma senario. Utiwa ukai usataziwa udamba izo wanzao. Yabo sisi ngarambao. Ka kweli eshiengo shilo na Fahari Hoson ma azali ne Yemdrumshe ne famia nuandu wa mzingiza. Kazi jalavimu ya liwaz mbi za upatwa aibu. Ani kesubidi wandu waone mrufanyo nai. Urendo nai. Wandu wabe mwanzo mrende nai. Mana kwa mwanadamu. Ulohun duniani. Usuivez ndongo Fahari ya zambao. Uturambua ukaya. Zendogo katsudungana ndro. Kabati mru uturambua. Kabati mru uturambua. Ukazenongo katsuzambando katsuzifanyandro. Eshiengongi shoshinji. Gono mrulona hamu swafi. Sonsi pianga sibahanu ngaramba weze zendo nai za he serikali ini. Garabao kartuzamba bwa Comores. Nyinyi watukufu waishilizi wa Radio.fm. Kamzisha hizo rambao. Garambao zendo nai harmenti. Radio hanza zibadilihe zendendo. Shakarsina niyabi na mru. Karsina niyabi na mru na shengo shatu na mru. Ngarfanyan hazi ya hatu. Bien sûr. Kuna uja urenge plasi ya hangu en tant que journaliste. Sha kidaraja ya ufundi wahe ya pedagogi ya hamba zendongo. Uziono zendo nai. She namna mriarambu wao wakuburi wonsi pia. Badie usijulungwe ngurambu kaya zendongo Fahari afanyao. Kazi sondando. Ngabondrongo zisofete. Ngabondrongo zisofete. Sha. Nyinyi manzao azali. Manzao neezi ya azali. Kaisi wajibu tena. Mwende mwafanye pansole landrabo na masakala. Haukaya ima prezida walo duniani lelo. Waongwa hibau wanduashe. Watimu maha. Na watutimu maha. Duwalo duniani. Nswama duwalo Comores. Duwalo duniani. Ima ministre. Ima directeur. Yema chef wa duniani. Mafundi. Maulamau. Kabati mrutundi hanane makosa yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngusitiri wandu wao. Mwenyezi Mungu ngusitiri wandu wao. Lazima Fahari ya juzise. Mana hindini. Eka kweli minja zirenda. Zenongo hizo. Zinu. Zahema foto ya nkudida mine mzade woi. Haunda mina wandu washe manango tuhumla ukaya. Nga kurengwa mafoto menji daona wandu washe. Yese bari hindi. Wasodungwa wewe. Yeinu timbuda uremwao. Ya hanza umenye wae shakhsia. Ani yele jina la hao ne image ya hao. Paske zoti nyangu. Shangaramba okaya wafanyao zenongo zinu. Kwa tuzifanyando. Ngaramba oka wafanyao zenongo zinu. Za wivi vuwa pewa hao da una Fahari. Kazi sulungandro tena. Na wakemba laiti. Wakemba utwamana. Harmen singe ngosi. Rasimaraya watiti kapatuze wahu. Yode namna joshi ndaribariki. Ritoweze zetabu lonizo harmaenti. Tosa na salam
hoju ya hanyu ala barakatillahi na wamba Mwenyezi Mungu ike walio ranzinda harmo studio 55 ranzinda harmo ya radio Nukta FM ma Didier Shingone ma Najim watsina udiwa zaifa mana jimla wa radio ya hatu radio Nukta FM bwana Hamada Fahari ngari utosa na utosa wa komurikao waridungu banu wajoka uridunga harma hizi habari za hatu za Comores na wamba Mwenyezi Mungu mtukufu rejei lera Hamada zinu ike mauti iliba nafasi usiku mauti ala barakatillah.